još uvijek je prisutan naravno u javnom kulturnom životu Hrvatske i ne samo Hrvatske nego i brojnih post-jugoslavenskih zemalja. Bio je glavni urednik Zareza, ugašenog kulturnog otjednika, bio je zaposlenik Ministarstva kulture koje nije ugašeno formalno, ali praktično gotovo da više izgubilo svaki smisao. Jedan je od autora, čini mi se, medijske strategije koja nikad nije usvojena. Jedan je od ljudi koji je, ja mislim, čak i osmislio, ali sigurno vodio emisiju Pojmovnik post-jugoslavenske književnosti, koju je Zlatko Hasanbegović posebno apostrofirao jednim od prvih intervjua kao nešto što je nedopustivo i treba se ukinuti. I netko je koji je o ovome, o čemu će večeras govoriti, napisao nekoliko problematskih tekstova i činilo mi se aktualnim da o tome progovore. To je neki radni naslov Pripitomljavanje NOB-a, a zapravo se radi po mom sudu, a vidjet ćemo što će Boris reći, o nacionalizaciji NOB-a, o tome da se narodno-oslobodilačku borbu u ime toga da bi je se prihvatilo u široj javnosti čisti od svega ostalog, osim od njene kao plusa za nacionalnu stvar. Dakle, ono po čemu se partijanska borba priznaje, u dominantnom, pa čak i u nekom lijevom diskursu, lijevo-centrističkom je ok, oslobodili, vratili su Zadar i otoke i Istru pripojili Hrvatskoj i to je prilike i stvorena pretpostavka današnje Hrvatske, a sve drugo se negdje potpuno potiskuje drugi plan, ako se uopće o tome i priča. Boris će vam nešto više reći. Može, čuje se. Hvala Dragane, hvala vam svima, čuli ste gdje god, šta god da radim to se ugase, tako da me nije zapravo toliko pametno bilo kako događanja. Mi smo u moje izlaganje dogovorili zapravo, Dragan mi ga je predložio na osnovu jednog teksta koji sam napisao za portal koji se zove Bilten, bilten.org, posjetite ako niste, to je regionalni web portal. Ako ste tekst slučajno čitali, žao mi je, ja ću neke stvari ponavljati sada iz njega, neke teze i neke primjere, ako niste ne morate, čućete sada sve. Ova tema NOB-a nije, mislim, tema kojom se ja prvenstveno bavim i tu ima puno i profesionalnih povjesničara i sasvim sigurno osim njih puno ljudi koji o tome znaju nešto više od mene, puno više od mene. Ali ono što mene zapravo prvenstveno zanima je način kako se danas u nekom javnom prostoru, šta god to značilo, u nekoj medijskoj raspravi, kako se tretira narodno-oslobodilačka borba, tako da ću prvenstveno govoriti nekako prezentno. Dakle, zanimaju me nekakve osnovne koordinate javnog govora, zanima me okvir te javne rasprave koji je zadan ovom širom rekonfiguracijom političkog polja, onim o čemu je, čini mi se, prvenstveno Mitja jučer govorio, govoreći o ekstremizmu centra, o ekstremnom centru. Dakle, nešto što bismo vrlo šematski, ukratko mogli opisati kao kompletno pomjeranje političkog polja u desno, kraj 80-ih, početak 90-ih, to su stvari koje manje više svi znate, veliki poraz ljevice na istoku, ono što se zatim događa na zapadu je to da lijeva politika na zapadu kao socijaldemokratska gubi svoj stari socijaldemokratski karakter, političko mjesto ljevice ostaje ispražnjeno i zapravo se na neki način, ponavljam, govorim vrlo šematski, stvar, kompletno političko polje pomjera u desno i ono što je nekad bilo smatrano desnim ekstremizmom i neprihvatljivim polako putuje prema političkom centru i tako dolazimo do situacije u kojoj neke teme koje su se do jučer ili do prije nekoliko godina činile kao teme o kojima uopće nema rasprave, sada postoje teme o kojima se legitimno raspravlja. Nekoliko primjera koji su sasvim sigurno vama iz Hrvatske, a vjerojatno i ljudima koji nisu iz Hrvatske jako dobro poznati. Dakle, samo zadnjih, recimo, 7 do 10 dana na Hrvatskoj radioteleviziji imamo ispriku, dakle, javne radiotelevizije, nečemu što se zove Hrvatsko žrtvoslovno društvo, koje je zahtijevalo da se ispravi informacija o onom što se dogodilo u
domu za siročad u Jastrebarskom 40. godina i Hrvatska radiotelevizija se ispričava i objavljuje dakle, ispravnu informaciju, tamo se dogodio napad partizana na dječji dom za siročad, nema ni riječi o tome, naravno da je to dom u kojem su Ustaše držale djecu, ljudi koji su prethodno pobili ili pospremili u logore. Kraj Gospića, pokapanje posmrtnih ostataka Ustaša uz prisustvo državnog vrha, uz vojne počasti, tu je ministar, tu je izaslanica predsjednice Republike koja govori o tome da je jedini grijeh tih ljudi bio taj što su voljeli svoj narod, svoju crkvu i domovinu. Prošetate Zagrebom u svakoj knjižari, u izlogu svake knjižare vidite prvu knjigu Igora Vukića koja objašnjava da je Jasenovac zapravo bio radni logor i tako dalje i tako dalje. Dakle, manje više imamo, čini mi se, dovoljno elemenata za tezu da je revizionizam, ako ne jači nego ikada, onda sasvim sigurno na razini 90-ih, jer ako je tada i postala neka vrsta ambivalencije Tuđmanove politike prema partizanskom pokretu, sada dakle sam državni vrh, javna radiotelevizija upućuju poruke koje su izrazito desničarske i revizionističke. Svi se slažemo koji smo tu vjerojatno da se tome na neki način treba suprotstaviti, ali pitanje je kako, na koji način. Ja ću se baviti jednim tipom suprotstavljanja takvom revizionističkom diskursu koji, čini mi se, proizlazi iz neke vrste naše, uvjetno rečeno, nove normalnosti, dakle onoga što je najsažetije izrekao, čini mi se da je to Srđan jučer spomenuo, Ivo Sanader prije točno 10 godina, antifašizam da, komunizam ne. Dakle, neka vrsta čišćenja antifašističkih vrijednosti od njihove historijske komunističke komponente. Daću dva primjera koji se možda na prvi pogled ne čine toliko povezani, a onda ću pokušati objasniti što mi se čini da ih ipak povezuje. Imali smo 22. juna u Zagrebu obilježavanje dana antifašističke borbe ispred Hrvatskog narodnog kazališta na bivšem trgu maršala Tita, koji se sad zove Trg Republike Hrvatske, i tamo su na jednom prosvjednom skupu na kojem je bilo par stotina ljudi su se pojavile zastave SSSR-a i Socijalističke Republike Hrvatske sa crvenim petokrekama. I to je izazvalo čitav niz kritika u javnosti, iziritiralo je brojne medijske komentatore i po društvenim mrežama su se mogli pratiti komentari, uglavnom su ljudi bili protiv takvog načina, protiv te vrste simbola, pa je čak Drago Pilsel kao istaknuti intelektualac i jedan od suosnivača jednog od organizatora tog skupa, Antifašističke lige, odlučio demonstrativno istupiti iz lige. Mislim, čovjeka možda nije u redu spominjati jer nije ovdje i ne može mi sada odgovoriti na ovo što govorim, ali ja prvenstveno taj njegov čin tretiram kao simptom jednog šireg procesa. Njegov argument je u osnovi bio na ovaj način, ovo je naprosto politički glupo, vi na ovaj način samo provocirate desničare, dajete im za pravo, pokazujete da ste najobičniji lijevi ekstremisti i svako ko vas sutra optuži da ste komunjara, da se zalažete za povratak starog sistema, bla bla bla, vi ste mu dali za pravo. Na ovakvim mjestima, pošto je ovo državni praznik, bi trebala biti izvješena samo državna zastava Republike Hrvatske. To je jedan primjer. Drugi, kažem, naizgled nepovezan, prilike u isto vrijeme u Zagrebu se održava prosvjed za prava žena. Pod nazivom, ako se ne varam, sluškinje dižu glas ili nešto slično. I tamo aktivistice izlaze na ulicu, odjevene, ja pretpostavljam da to znate, u sluškinjina priča, Handmaid's Tale, ova serija koja je sad jako popularna po romanu Margaret Atwood. Dakle, one crvene oprave, bijele kukuljice i zalažu se za odbranu ženskih prava, što je apsolutno nešto što ćemo, pretpostavljam, svi tu podržati. Ali javlja se jedan
tako marginalan glas koji je meni bio dosta interesantan. U novinama Ekspres, kolumnistica i mlađa feministička aktivistica Asja Bakić je postavila pitanje zašto, strogo ikonografski, zašto lik sluškinje iz sluškinjine priče, a ne neki drugi, na primjer, zašto ne lik Afe Željke. Njeni argumenti su bili, s jedne strane, ovdje se promovira neka vrsta fikcije, da mi ovdje imamo stvarnu partizanku Afe Željku, ovdje se promovira neka vrsta globalne mode, mi u Afe Željku imamo svoj, kako bi rekao, i ovim glupim jezikom kulturne politike, autohtonu baštinu svoju. I ono što je najvažnije zapravo, taj lik sluškinje je, ako ste čitali roman ili gledali seriju, on je prije nego što nastupa ta distopijska stvarnost koju roman opisuju, koji su ženska prava potpuno uništena, a taj lik je zapravo apolitičan, njemu se to tako dogodi, odjednom se pojave neki desničar i taj lik nije ni shvatio što se točno događa, dok s druge strane imamo lik Afe Željke koja je itekako politična, aktivna i koja se aktivno bori za svoje pravo. Sad, mislim, samo mala ograda, kao taj tip prigovaranja prosvjedima ili zapravo bilo kojem tipu aktivizma sa strane, meni načelno nije najsimpatičniji, to je, ne znam, kao da ja sad tu dođem i ne znam, ovih 15 ljudi se tu 2 mjeseca polomilo od rada da bismo mi imali šta za jesti, sjediti, i onda mi, ne znam, ja kažem, ne znam, kao tirkizna boja majice mi se baš ne sviđa, to ste trebali crveno, da bude borbeno i tako. To nije u redu, ali zanimljivo mi je zapravo bila ta intervencija, bez obzira na to, Asje Bakić, zato što čini mi se da ukazuje na nekakav raspon simboličke artikulacije otpora. Dakle, ukazuje na to šta je uopće u aktivizmu danas moguće. Recimo, samo najjednostavniji misleni eksperiment pokušamo zamisliti kako bi to izgledalo da su zaista 20 ili 30 žena sa titovkama, crvenim petokrakama prošetale Zagrebom. Jasno vam, izbio puno veći skandal nego što se dogodilo kad su se ovi okupili ispred Hrvatskog narodnog kazališta i mahali zastavama. Da, zato su zapravo meni ova dva naizgled nepovezana slučaja interesantna, zato što mi se čini da pokazuju koliko je ta vrsta liberalnog antifašizma, koliko je duboko ukotljena danas kod nas. Dakle, ona je negdje između, dakle, s jedne strane one zastave Republike Hrvatske, dakle, tu se odmah vuče i cijela ova priča o tome, 100 puta ste čuli te kontraargumente koji dolaze sa neke liberalne ljevice, Tito vam je dao Istru, Tito vam je dao Dalmaciju, koji su svi apsolutno točni, ali reduciraju čitavu antifašističku borbu na zapravo u osnovi nacionalističku pripovijest o tome kako je povijest vodila prema tome da u nekom trenutku mi dobijemo samostalnu i suverenu Hrvatsku. Dakle, ta priča je naprosto nedovoljna. S druge strane imamo ovaj globalni liberalni diskurs i neku vrstu globalne liberalne mode, onog što je prihvatljivo prema globalnim mjerilima, a slijepa točka te pripovesti, Boris je to baš bio Buden spominjao jučer, je što vam taj liberalizam istovremeno počiva na priči o dva totalitarizma i onda kada desničari danas se pozivaju na to da treba isključiti komunizam iz bilo kakvog afirmativnog tipa diskursa, onda vam ukazuju na one rezolucije Europskog parlamenta i govore mi se zapravo borimo za europske vrijednosti, za ono za što ste se i vi zalagali. Dakle, čini mi se da negdje, eto, strogo čisto u ta dva primjera možemo vidjeti koliko je zapravo, kakav je raspon te vrste onoga što se danas smatra prihvatljivim u nekom tipu antifašističkog djelovanja. Ono što je meni interesantno je da to naravno nije od jučer, to traje već, taj tip onoga što sam nazvao pripitomljavanja narodno-oslobodilačke borbe, traje jako dugo i to je primjer koji ja volim pričati kada govorim o onom što je moja uža struka, to je dakle književnost i književna kritika. Kada govorimo o književnosti Hrvatske i regije, jako je zanimljivo vidjeti kako je u književnosti tematizirana narodno-oslobodilačka borba kod nas.
Skoro svi, dakle s jedne strane imate ono klasično desno kodirane revizionističke romane, ne znam, Četverored, Ivan Aralica i tako dalje, a s druge strane imate zapravo dominaciju motiva holokausta. Ne znam, od Taše Drndić, Miljenka Jergovića u Ruti Tannenbaum ili šire, ne znam, Davida Albaharija u Gecu i Majeru, da ne nabrajam dalje, Dušana Šarotara u Obiljaru u Dobraju i tako. Manje više se romani i pripovijesti koje se bave Drugim svjetskim ratom se bave temom holokausta. To je tema koja je naravno jako problematično, taj pristup je jako problematično kritizirati jer ste na korak od toga da vas optuže za bilo kakvu vrstu mekog antisemitizma, ali mislim njegova druga strana je to što je on upravo to, on je zaštićen od kritike, to je jedan prvenstveno viktimološki diskurs koji je, čini mi se, prvenstveno računa na neku vrstu i svjetske publike, na prijevode i tako dalje, i koji zapravo odustaje od onoga što je ovdje naša, ponavljam tu riječ, autohtona priča, dakle narodno-oslobodilačka borba, u korist jednog pristupa koji je nekako, recimo to tako, prihvatljiviji. Slična stvar je i u filmu, na primjer, i onda čak i kad se dogodi da se snimi neki film u kojem imate partizane, to je bilo prije koju godinu kad je Ivan Goran Vitez snimio narodnog heroja Ljiljana Vidića, onda se taj film baš promovira kao evo konačno film koji prikazuje partizane. Dakle, meni je to jako interesantno zato što čitavo vrijeme postoji ta neka vrsta prešutnog konsenzusa da se ovdje neprestano priča o partizanima, da se ovdje neprestano priča o ustašama, da to stalno traje, a kada pogledate kulturnu proizvodnju partizana, nema. Oni su zapravo tu postavljeni kao neka vrsta i narodno-oslobodilačka borba je tu postavljena kao neka vrsta kulisa za jednu drugačiju vrstu priče. I to je otprilike moj odgovor na to, moj odgovor na te prigovore da isticanje komunističkih simbola radi veliku štetu. Mislim da je problem upravo suprotan. Mi smo te simbole i simbole narodno-oslobodilačke borbe vođene dobivene pod vodstvom komunističke partije, čitavo ovo vrijeme i tekako potiskivali i gurali na margine i mislim šta smo dobili? Dobili smo Vukića u izlazima, dobili smo HRT koji se ispričava žrtvoslavnom društvu i tako dalje. To je, dakle, to je bio odgovor na pitanje zašto mislim da komunizam ne treba eliminirati iz priče o antifašizmu, a sada bi pokušao reći zašto mi se čini da ga treba afirmirati. Preksinoć, vi koji ste bili, sjećate se kada smo imali ovu tribinu, bio sam govorio o tome kako mi se čini da je, kada smo govorili o nasljeđu jugoslavenske ljevice, mi se čini da pomalo neprimjetne ostaju neke fundamentalne činjenice koje su naizgled samorazumljive, pa ih se možda dijelom i zato prešućuje, a to je zapravo u kolikoj mjeri je temeljno ova država u kojoj živimo, Republika Hrvatska, određena komunističkim postignućima i onim što je izboreno, baš krvavo izboreno za vrijeme narodno-oslobodilačke borbe. Nije to samo priča o tome kako smo naslijedili industriju koju smo zatim uništili, nego je to, dakle, priča, sjetit ćete se, govorio sam, dakle, kako je država ostvarena referendumom kojim je većinskim glasanjem odlučeno da ćemo sada živjeti u nečem što se zove Republika Hrvatska i to nešto je samostalno i suvereno, dakle imate opće pravo glasa koje su izborili partizani u narodno-oslobodilačkoj borbi, imate teritorijalne granice te države u kojima živimo, koje su nakon Drugog svjetskog rata do duše, ali zahvaljujući narodno-oslobodilačkoj borbi povučene tako kako su povučene, imate republikansko uređenje koje, kako bih rekao, nije neka apstraktna vrijednost koja se tu dogodila u trenutku kada je narod dovoljno sazrio za tako nešto, nego je neko, najpatetičnije rečeno, krvario i borio se za to da živimo u republici, a ne u kraljevini, recimo. I imate ono što sam zaboravio reći, što je vjerojatno ključno, a to je ta priča o samostalnosti i suverenosti, dakle, koja počiva na
poznatom određenju o pravu na samoopredjeljenje do odcepljenja, koje se najčešće vezuje uz Ustav 74. a postojalo i prethodno 2 ustava i u odluci drugog zasjedanja AVNA i proizlazi izravno iz doktrine komunističke partije. Dakle, ono što hoću reći je da je ova država u kojoj živimo toliko dublje nego što se o tome govori određena onim što su komunisti izborili, da, evo, spominjao sam bio trg maršala Tita koji je preimenovan u Trg Republike Hrvatske, da vi zapravo dolazite u situaciju da kada Hasanbegović postiže tu svoju najveću političku pobjedu i preimenuje taj trg, on je u tom trenutku, kako bih rekao, najuspješniji čuvar tekovina komunističke partije. On je dobio republiku, dobio je, dakle, samostalnu Hrvatsku. Iako to jadan ne zna i nema nikog da mu to kaže, Hasanbegović zapravo sve što može tamo imenovati je ono što su prethodno izborili komunisti. Naravno, postoji ova ključna promjena koju je profesorica Čečinović nekoliko puta spominjala, naprosto je uvedeno, dakle, pravo smjenjivosti, ono što se zove demokracijom, uvedene demokracije, ali mislim problem u tome što osim toga postoji čitav niz aspekata ove države koji su izboreni, koji su stvar kontinuiteta, a ne prekida. S druge strane, država, i ne samo Hrvatska, nego i sve postjugoslavenske države, počiva, dakle, na izravnom poricanju tekovina komunizma, dakle, socijalističkom uređenju, to znamo kao nekoj još uvijek najuvjerljivoj alternativi kapitalizmu kojom baratamo, nekom vrstom aktivne, relevantne, mirotvorne vanjske politike nasuprot ovom vazalskom militarizmu koji danas imamo, uopće nezavisnoj i autonomnoj politici, jer znamo da je borba u NOB-u u svojim presudnom prvom i najvećem dijelu vođena bez pomoći vanjskih saveznika, nasuprot današnjem perifernom, skoro pa kolonijalnom položaju. Antinacionalizam komunista koji se ne može dovoljno naglasiti, dakle to što su oni postigli u Drugom svjetskom ratu, spriječivši da se, ne znam, napadi na Srbe u Hrvatskoj da uzrokuju kontranapade tako što su Srbe uključivali u partizanske jedinice. To je nešto što, dakle, i to je ova priča koju mislim da je Dragan to govorio, ova neka, jedan od tih glavnih problema ljevice danas, kako, da li se više baviti ovim pitanjima nacionalizma, pa je to onda neka liberalna ljevica, ili više ovim kao temeljnim pitanjima ekonomije, pa je to neka marksistička radikalnija ljevica. Mislim, u NOB u Drugom svjetskom ratu ste te dvije razine imali u samoj akciji, u samoj borbi itekako povezane. Onda AFŽ koji smo spominjali, dakle prava žena koja su tada izborena nasuprot današnjoj repatrijarhalizaciji i tako dalje. I dakle tu zapravo dolazim manje više do kraja i do pitanja koje bih htio postaviti. To je malo, kako bih rekao, kolumnistički pristup, pošto sam kolumnist koji uvijek ide za malo provokativnim pitanjima nego što ide za nekom vrstom temeljnije analize, ali pitanje koje mene zanimaju su, dakle, što ako je temeljno proturječje Republike Hrvatske i drugih postjugoslavenskih država upravo to? Što ako nemaju za ponuditi ništa osim onoga što im je ostavio i izborio komunizam i ništa što nije izravna negacija komunizma? Što ako su one u potpunosti određene komunističkim nasljeđem i što ako ova demonizacija komunizma koju svakodnevno slušamo i koja funkcionira kao jedna od glavnih političkih uvreda i jedan od glavnih tipova političke diskvalifikacije u kojem se, dakle, nekog proglašava komunjarom i onda ga se na taj način izbacuje iz rasprave, iako svi vrlo dobro znamo koliko je zapravo malo ljudi koji bi se uopće deklarirali kao komunisti, a da o nekom tipu organizirane komunističke organizacije niti ne govorimo. Što ako to samo nije, kako bih rekao, progon izmišljenog protivnika, kako takve stvari funkcioniraju, nego je zapravo simptom fundamentalne slabosti kompletnog državnog projekta koji je u potpunosti određen svojim komunističkim nasljeđem i upravo zato demonizira komunizam i isključuje ga iz javne rasprave.
Dakle, to su pitanja za raspravu. Moj stav je da neovisno o pričama kako smo svi, neovisno o toj priči kako smo svi već umorni od partizana, ustaša i tako dalje, da komunizam apsolutno treba afirmirati i u sklopu tradiranja ovdašnje povijesti i da to naravno ne može biti samo, kako bi rekao, zadaća intelektualaca koji će se potruditi pa biti dovoljno provokativni, nego da za to je potreban i neki tip političke organizacije i partije koja naprosto političke snage koja neće dopustiti da komunizam bude demoniziran i da se antifašizam očisti od svoje ključne komunističke komponente. Hvala. Teško je komentirati kad se svim slažeš. Ima li neko pitanje? Evo, Vuk i Toni su se javili istovremeno, pa kako je Vuk malo stariji. Rećemo malo ovim mikro. Spomenuli ste da su ustavi i jugoslavenski poslijeratni jamčili, niste doduše to eksplicitno rekli, da ste spomenuli da je u njima bilo pravo na samoodređenje i odcepljenje. Istina je da su ga svi spominjali u preambuli, ali nijedan ustav jugoslavenski, pa ni onaj konfederalni 74. nije dopuštao republikama pravo na odcepljenje. Zašto to kažem? Prvo, jednostavno je provjeriti u ustavnom tekstu, u normativnom tekstu odcepljenja nema. Drugo, Gebelsovskim ponavljanjem, već 28 godina ljudi su počeli poimati da je doista to pravo bilo zajamčeno. Nije. Kažem to kao ilustraciju propagandne uspješnosti nacionalista. I kad već imam riječ, svakako da ne treba komunističku značajku antifašizma negirati, ali ona nije bila jedina, da je bila jedina antifašizam ne bi uspio. Ona je obuhvatila sve napredne, humane, pa i dijelom konzervativne snage čovječanstva, tako da ne treba ga isključiti, ali ne treba zaboraviti na one druge faktore. Da, pa mislim, kako bih rekao, ne samo u ustavima, nego u odluci drugog zasjedanja AVNO-a u preambuli stoji da je samoopredjeljenje koje uključuje odcepljenje i ujedinjenje naroda je dobro, što to naprosto stoji u tekstu. Slučajno znam na pamet. Polazeći od prava na samoodređenje do odcepljenja, narodi Jugoslavije ujedinjuju se u Jugoslaviju. Dakle, polazeći od tog prava i konzumiravši ga ujedinjenje. Na osnovu čega? Dovrši rečenicu. Na osnovu prava na samoodređenje. Na osnovu učešća u narodno-oslobodilačkoj borbi. Na osnovu zajedničke borbe protiv fašizma. Da. To je moment. Dakle, dovrši je do kraja. To je, ne želim... Da, a što se tiče drugog, mislim, naravno da nije bila jedina, ali kako bih rekao, ja govorim ne govorim o svjetskoj antifašističkoj, ja govorim o antifašističkoj borbi ovdje koja je bila izrazito specifična, dakle vodila se čitav prvi period Drugog svjetskog rata bez pomoći saveznika, dakle nešto što je zaista, mislim, to je isto bilo spominjeno, Albanije i Hrvatska, i ne bi bila moguća, ne kažem da su samo komunisti vodili, ali ona bez organizacije i fanatizma, 12.000 ljudi koliko je bilo u komunističkoj partiji na početku Drugog svjetskog rata u zemlji od nekih 15 milijuna ljudi, dakle samo 12.000 ljudi, to je otprilike kao, ne znam, u kontekstu gradića kao što je Korčula, ovih 10-15 ljudi koji tu nešto rade. Samo zahvaljujući tome je ta borba mogla biti uspješna. Mislim, njena uloga je zaista ključna, ne znam, meni se čini da to ne bi smjelo biti upitno.
Prije nego dam Toniju riječ, 12.000 je bilo članova partije, ali je bilo 50.000 članova Skoja koji su iznijeli pobjedu. Ja se ispričavam ako mi je pobjeglo jer sam bio na drugom pjatu gulaša koji je bio predobar. Slušao sam, ali ne baš svaku riječ. Zanima me, mislim, ovdje pričaš, afirmiraš NOB i povezuješ, to jest pokušavaš izložiti neraskidivost ideje komunizma i s NOB-om. Ali me zanima, komunizam je bio univerzalna ideja, mislim, danas je bio pokret koji je bio široko raširen. Me zanima kako ti vidiš nasljeđe. Koristio si tu riječ, ja nisam uspio iz prezentacije, pošto je bilo uglavnom u NOB-u, nisam uspio dobiti osjećaj za ono što bi ti branio generički u komunizmu, što bi bilo iznad samog NOB-a ili iznad otpora. Ne, ja sam ovdje zaista govorio samo o tipu revizionističkog diskursa koji je prvenstveno desničarski, ali čini mi se da ima i svoju liberalnu komponentu, koji se sastoji u tome da se, dakle ono što sam pomenuo, antifašizam da, komunizam ne, da se dakle naprosto iz povijesne priče isključi uloga komunističke partije i komunizma u onom što je. Govorim strogo o načinu na koji govorimo o povijesti. Znam, ali ja sam se naslušao kroz svoje londonsko obrazovanje intelektualaca koji su branili komunizam. I vrlo ih je teško, vrlo je teško bilo doći do konkretnih stvari, pa bi ne bih htio da to ostane na nivou case studija NOB-a. Čisto me zanima na osobnom nivou, ako ti se priča, šta bi ti iz nasljeđa komunizma ili kao ideje ili kao prakse branio? Jer si sad rekao da ga trebamo braniti, da trebamo ostati... Pa, mislim, aspekti komunizma koji, ja ga i dalje vežem uz lokalno, dakle, vežem ga uz činjenicu da je uspostavio tip politike koji nije bio sluganski, koji nije bio vazalski. Vežem ga uz, naravno, socijalnu revoluciju i sve ono što je napravljeno. Vežem ga uz čitav set onoga što se danas smatra građanskim vrijednostima, republikanizam, prava žene, opće pravo glasa i tako dalje, koje su izborene pod vodstvom komunizma. Meni se čini da je to ono za što se trebamo boriti. Trebamo se boriti za to da na neki način, mislim, u javnom diskursu, koliko god ovo zvučalo lelujavo, da u javnom diskursu sačuvamo naprosto sjećanje na to da su te stvari izborene zahvaljujući prvenstveno vodstvu komunističke partije. Da se one nisu dogodile kao govorimo o strogo historijskim događajima. Ja bih se složio sa ovom Borisovom tezom o značaju isticanja komunističke partije, naročito kada je reč o ulozi u narodno-oslobodilačkom ratu, naravno ne zanemarujući doprinosi drugih. To stalno mi je na pameti, čini mi se da je bila čak i zvanična odluka kineskog centralnog komiteta da je Mao bio 70% dobar, 30% loš, da je to sada. Dakle, ne baš da ide se u tom razmeravu, koliko je bilo, ali zadovoljio bih se time da se konstatuje da je uloga komunista i komunističke partije u narodno-oslobodilačkom ratu bila ključna. I da bez tih organizacionih potencijala koje je ona imala zahvaljujući što tim školovanjima po Moskvi, što delovanju ilegali, narodno-oslobodilački rat ne bi bio moguć. Ono što je meni inače sad ovako u jednom nešto malo širem kontekstu isto često na pameti, narodno-oslobodilački rat je zapravo jedna ključna sekvenca istorije u jednom dužem trajanju naroda ili prosto ljudi na ovom prostoru. I to je jedini trenutak kada su, ili prvi, ali ja bih rekao svakako jedini, kada su ova društva bila pomerena sa istorijske margine i postala deo jednog velikog svetskog procesa. Ja pomalo zavidim nekim svojim kolegama, nažalost, nisam siguran da će biti baš za 50, ali za 100 godina sasvim izvesno, koji će nekim mlađim generacijama govoriti o istoriji ovog prostora, jer malo šta drugog će imati da kažu o svemu onome što se dešavalo kao nekakvu afirmativnu stvar i mislim da će zaista, evo kažem, to je uvijek nezahvalno kada praviti nekakve projekcije budućnosti, ali mislim da kad se govori o toj nekoj svetskoj istoriji, evo, ništa drugo neće ostati da se kaže da je bio doprinos ovog prostora, osim te narodno-oslobodilačke borbe, kažem, kada je reč o onom vremenu do sada,
pa unazad, šta će se u narednih 100 godina dogoditi. Ja ne znam, ali sam potpuno siguran da će Narodno-oslobodilački rat i borba naroda Jugoslavije biti nešto što će ostati kao važna i svetla tačka. I prosto je na neki način i žalosno gledati te pokušaje nacionalizacije, usvajanja toga, čišćenja od drugih učesnika. Ja sam isto govorio da se slično, identično dešava i u Srbiji, gde se tvrdi da su samo Srbi bili članovi, pripadnici dva antifašistička pokreta i tako dalje. Dakle, ti falsifikati, prosto oni koji su nosioci takvih tendencija ući će u istoriju samo na jedan pigmejski način i prosto u tom vrednostnom smislu je važno istrajati na insistiranju da je to možda najvažnija sekvenca istorije jugoslovenskih naroda, a čak i nezavisno od našeg insistiranja, to će tako, ja sam ubeđen, i biti. Hrvoje se javio pa. Nažalost, slažem se da su ljudi umorni od ustaše partizana, ali ima nas koji nismo nikako umorni, koji nećemo dopustiti da pobjede, bez obzira što se čini ovog trenutka da ih je više. S druge strane, samo bi se nadovezao na Srđana, dakle, razlika između Hrvata i Srba je, dakle, mi se sravimo jednog, a oni se izmislili su i drugi antifašistički pokret. Međutim, ono što bi ja htio ovdje ključno reći, što mislim da nisi, što si propustio, što mislim da je puno bitnije. Nije više problem, možda je bio početkom 90-ih problem komunizam NOB-a, ali mislim da je u stvari iz ove pozicije gledano to je Domovinski rat. Jer, napravit ću samo jednu kratku digresiju, svi se vjerojatno sjećate, ja to često spominjem kao primjer, kada su Ivu Goštena uslikali u Parizu kao ambasadora sa slikom Josipa Broza Tita, onom Skriginovom slikom iza sebe, onda su komentari bili kao prvo, pogledajte kakvu sliku ima, dakle sliku Tita, ali onda su krenuli drugi komentari, a pogledajte kakvu sliku Tita ima. Ima sliku Tita u uniformi kako je Major Šljivančanin imao kada je rušio Vukovar. I to je ono što je nama, ja s mladim ljudima radim svaki dan. Vi danas kad kažete, dakle ovim ovdje ljudima kad kažete četnik, njihova prva pomisao je Draža Mihajlović. Kad kažete mojim studentima četnik, to je Šešelj, to je Arkan. I dakle mi smo kroz 90-te počeli u stvari gledati unazad. Dakle ne unazad da bismo hvatili 90-te, nego obrnuto. I vi dakle rade se analogije prema Jugoslaviji, prema komunizmu i prema partizanskom pokretu kroz ono što se događa 90-ih. Dakle, s obzirom da smo mi u ratu sa JNA, a JNA je slijednik partizanskog pokreta, s obzirom da mi izlazimo ratom iz Jugoslavije, s obzirom da se borimo, da želimo izaći iz komunizma, dakle ja sad govorim kako se to danas gleda, onda Jugoslavenska narodna armija, pa onda ni partizanski pokret, onda taj komunizam i Jugoslavija nikad nisu mogli biti dobro, jer smo mi u ovom trenutku u ratu. Tako da mislim da je ovog trenutka treba uzeti i to, slažem se, dakle, ja sam 100 puta rekao i pisao sam o tome, mislim, HSS je imao povijesnu priliku kao jedna antifašistička stranka, kao Vlatko Maček kao antifašist, da imali su i seosku i građansku zaštitu, imali su oružje, mogli su povesti narod u borbu. Kao što i crkva mogla, možda ne hvaliti Stalina, ali mogla hvaliti katolika de Gaulla, pa su išli hvaliti i Hitlera. Ali je komunistička partija bila ta koja je vodila partizansku borbu. I to trebamo isticati, i to ističemo. Ali ne smije zanemariti ovaj aspekt da u međuvremenu su se potpuno promijenile diskursi i da danas je u stvari partizani su oni sa zvijezdom petokrakom, a to je JNA koja ruši Vukovar i Dubrovnik. To je podvala. Potpuno se slažem, to sam zanemario, ali ne slažem se s ovom prvom rečenicom. Ja ne mislim da smo umorni od partizana i ustaša jer ih imamo previše, kao što sam pokušao reći, mislim da ih nemamo dovoljno. Da ih nemamo skoro ni malo. Gdje su nam filmovi o partizanima? U čitavoj toj priči u kojoj je sve prepuno partizana i ustaša, gdje su filmovi o partizanima, gdje su partizanski romani? Mislim, sama ideja da se tako nešto dogodi je jednako... Ne, govorim o periodu nakon 90-te. Jednako su nezamislivi kao što... Mislim, da vi sada predložite nekom pisu da piše roman o partizanima, to zvuči smiješno zapravo. Jednako su nezamislivi kao što je nezamislivo da one aktivistice prošetaju, da prošetaju sa Titovkama.
Kada bi toga bilo više? A kao što sam pokušao reći, meni se čini da je to zapravo proizvod neke vrste liberalno-konzervativnog konsenzusa. Meni se čini da u tome ne sudjeluje samo nacionalistička desnica, nego da u tome kroz, recimo, kao što sam govorio, hipertrofiju tematizacije Drugog svjetskog rata kroz motiv holokausta i tako dalje, da u tome sudjeluje zapravo i ovaj liberalni, jedan dio liberalnog krila javnosti. Ali, moram samo da ti jednu digresiju. Rekli su u Blajburgu, dakle, za dom spremni se ne smije pojavljivati nigdje, jer je to, dakle, asocirano. A oni su rekli odgovor, to vam je kao da se netko sa Titovom slikom ili zvijezdom petokrakom pojavi na Ovčari. To je to. To je upravo što ja govorim. Oni su to sveli na Domovinski rat i na agresiju na Hrvatsku. I zato nema više potrebe se obračunavati s tim, jer ti obračunavaš s onima koji su napali Hrvatsku. Ali imaš jako selektivno, ako smijem reći, jer onda imaš Tuđmana za Boga koji je bio i JNA, imaš gomilu generala koji su branili Hrvatsku. Apsolutno. Znaš, tako da je to vrlo su odabrali na koji način će govoriti o... Da, ja se, evo, samo, mislim, možda ću biti dosadan, dakle, da ponovim, ja se potpuno slažem, to jeste ono što se dogodilo, samo ovdje pokušavam ukazati na neke možda malo manje zamijećene procese onoga što je kroz širi tip, ne samo nacionalistički tip diskvalifikacije komunizma što je izgubljeno, a to je dakle prisjećanje da ove temeljne stvari koje uzimamo kao samorazumljive, kao neki, kako bih rekao, set apstraktnih građanskih civilizacijskih vrijednosti koji su se eto tako nekako dogodili, mislim nisu. Za Republiku je neko ginuo, za granice naravno neko ginuo, pa i za to ono pravo na samoopredjeljenje do odcepljenja je neko u antifašističkoj borbi ginuo. Tako da, kako bih rekao, puno fundamentalnije ova država utemeljena na onom što su komunisti izborili, a što se sada zapravo s liberalnom, čini mi se, krila na neki način kidnapira, kao to su samorazumljive vrijednosti, imamo Republiku, naravno, eto, tako, dobili smo. Imamo još tri... Ali, generalno, potpuno se slažem sa ovom. Imamo još tri pitanja, ali me Klasić sjetio, pa ću ja samo probati, baš vezano uz pitanje Domovinskog rata. Ako je pitanje Domovinskog rata odnos prema svemu ovome, u svim odgovorima, proslavama antifašizma, mimo socijalne, izostavlja se uporno po meni najbitniji moment kao odgovor na to. Ako je bio rat u Hrvatskoj 90-ih, a bio je, ako je bio tragičan, a bio je, ako se nije smio dogoditi, a nije. On je rezultirao potpunom antagonizacijom Hrvata i Srba pod navodnim znakovima i današnjom stigmatizacijom Srba. A antifašistička borba u Hrvatskoj je na prvo mjesto stavila bratstvo Hrvata i Srba. A o tome se na proslavama partizanskih vijenaca onoga u pravilu ne govore. A to bi bio jedini subverzivni moment da se kaže ovo je zajednička borba Srba i Hrvata, to je samo u Hrvatskoj. Ajmo zanemariti jugoslavenski kontekst. Ali nije problem suradnja Srba i Hrvata, nego Hrvata i Hrvata. Mene zapravo jako zanima tvoja temeljna teza da je zapravo historijski revizionizam u ovom obliku kako se javlja u biti simptom, odnosno efekt legitimacijske krize hrvatskog državotvornog projekta. Drugim riječima, to se može zvati otprilike na freudovski način kao taj pojam verneinen ili poricanje. Neko ima jedan incestuozni san i sad kod psihoanalitičara je i on mu ispriča san i onda on kaže dobro, u tom snu, na koga ste to sad navalili seksualno? A on odgovara, majka nije. To je u ovom slučaju kad imaš i onda stvorili ste državu, stvorili ste što i što je to sve? Komunisti su zločinci. Međutim, još nešto si spomenuo, čije je zapravo to zakazivanje historijsko, jel? Ne možemo reći danas da je to ustaško, ustaše su zakazale u tome. U biti, čini se da je propao projekt liberalnog nacionalizma. Sjetite se Erasmusa, Vesne Pusić, koja je pisala na temu liberalni nacionalizam. Dakle, to je taj fini, soft nacionalizam koji ne mrzi druge, nego je dobar i proizvodi nešto pozitivno. Ali ti kažeš, ko je bio prvi koji je napao komunistički
rezultat Republiku, Trg Republike u Zagrebu. Tko je izašao s tezom da treba maknuti Republiku i staviti Jelačića? A to nije ustaški projekt. Da. Da, mislim, ja si očekuješ da... Imamo još dva pitanja. Ja sam vas pažljivo slušao i jako mi je bilo interesantno, ali ono što nedostaje, mi moramo, da bimo se približili, pogotovo organizaciono, da bimo pokrenuli ljevicu, kad izlazimo iz ovog prostora, mi moramo izići onim đačkim jezikom, da nas razumije. Vi ovdje, ako govorite o antifašizmu, kako se razvio na prostorima bivše Jugoslavije, ja to nikako ne čujem. Pojavile su se dva gerilska otpora. Jedan je četnički koji se razvio u Srbiji i istočnoj Bosni, a drugi je partizanski na čelo Titovih partizana imamo u Dalmaciji, zapadno Bosni, Kordunu i Baniji. Taj Tito, on se priklanja Anglo-Amerikancima SSR-u, koji izlazu kao pobjednici u drugom. A osnovno ide, to je antifašizam. A ovaj četnički gerilski pokret, on se preklanja Njemcima i Italijanima. To je ta razlika između ta dva pokreta. Ovaj je, koji je Tito poveo, on je izveo narode Jugoslavije i Hrvatske kao pobjednik u Drugom svjetskom ratu. I tu je ta veličina njegova, da je on pobjednik. I zato mi, ali i ono što se možda što treba reći, da imamo situaciju koji se ne govori u javnosti, a to je da Drugi svjetski rat u Europi završava 8. i 9. maja, a da u Jugoslaviji borbe se nastavljaju do 15. Ako poznavate međunarodno javno pravo, zna se što govori pobjednik. Oni poraženi još uvijek u Jugoslaviji pucaju po pobjedniku. Što bimo napravili? Šta? Dozvoli da te ubivaju? Ja sam protiv ubivanja. Ja sam protiv i to je nešto ružno. Ali je činjenica da u tom periodu u borbu Jugoslaviju završavaju kasnije nego što u Europi. Kako to riješiti? I onda imamo situaciju da se događa to sve ono što se dogodilo, Blajgu i tako dalje i tako dalje. Pazite, jugoslavenski komunisti na čelu sa tim, oni se stavljaju na čelo naroda, bez obzira koliko ih je bilo, i vodu ga u rat kad ga napušta vladajuća dinastija, vladajuća buržoazija i crkva. Niko nije stao na čelu naroda. Ti komunisti koji su bili van zakona, oni su rekli idemo uzeti neprijatelju oružje i s tim oružjem ćemo pucati po njima. I oni su došli do kraja da su izašli kao pobjednici. I takvi jedni ovakvi jednostavni jezikom, vi koji ste javni ljudi, koji se bavite tim, vi morate izaći da ne bimo dozvolili da se ovaj revizionizam događa danas i da ustaše kao ideologija budu veličani četnici, bjelogardejci i ovo. To smo mi dozvolili, to su naše slobodne ljevičara, znate. I zato je dobro što smo ovdje večeras, što se ovo pokrenulo nakon toliko godina. Upravo da probudimo duh, jer je vrijeme da se probudimo, da im ne dozvolimo, da nas nije strah, jer nema nas od čega biti strah, znate. Hvala.